Malta tista' mhux biss tkompli tkun ċentru għal negozju u investiment minn madwar id-dinja iżda żżidu b'mod li jkun sostenibbli. Dan hu l-kliem tal-Konsulent internazzjonali dwar in-negozju Fons Trompenaars. Dr. Trompenaars huwa rikonoxxut internazzjonalment bħala wieħed mill-iktar konsulenti influenti fid-dinja u ta' spiss idur minn pajjiż għal ieħor jagħti taħdidiet lin-negozji u kumpaniji madwar id-dinja. F'intervista ma' One News meta żar pajjiżna fl-aħħar jiem huwa rrikonoxxa s-suċċess li qed jagħmel pajjiżna biex jattira l-investiment. Fl-isfond li l-investiment barrani dirett f'pajjiżna żdied b'aktar minn 3 biljun euro fl-2018, Trompenaars ħeġġeġ biex pajjiżna jiżviluppa ċentru tal-Għarfien bħal f'pajjiżi oħra ta' daqs simili ta' Malta. Spjega li dan ikompli jtella l-livell ta' riżors uman fi gżieritna u b'hekk pajjiżna jilħaq livell ogħla ta' interess. It seems to be a country where, at least on the individual scale, there's a lot of place for investment. On the business side, obviously, I think you need to develop knowledge. You should become a knowledge center, like Singapore. The only thing they can distinguish themselves is knowledge. Why? There are no natural resources. Here there are not too many natural resources also because of the lack of space. It-tkabbir fl-investimentu fl-ekonomija Maltija wassal ukoll biex numru mhux żgħar ta' kumpaniji bdew jaħsbuha biex huma jimirħu lil hinn minn xtutna. Tul l-impenji tiegħu f'Malta, Dr. Trompenaars indirizza n-numru ta' negozji u intrapriżi Maltin li qegħdin jaħsbu biex jagħmlu dan il-pass. Fid-dawl l-investiment minn kumpaniji Maltin barra minn Malta baqa' fil-livell kostanti ta' madwar 6 biljun euro huwa qal li kumpaniji Maltin għandhom iħarsu lejn xi jiddistingwi l-prodott Malti minn prodott ieħor meta jħarsu lejn l-investiment. Look at what distinguishes Maltese talents from around you. What distinguishes you in the eye of the client, another culture, that says, I want to do business with Maltese people. Madankollu b'kawtela qal li dan għandu jsir b'rispett lejn il-kulturi tal-pajjiżi fejn in-negozju Malti jagħmel l-investiment tiegħu. Trompenaars tem jgħid li ċokon ta' pajjiżna m'għandux jikkondizzjona il-potenzjal li joffri pajjiżna. Be aware that there are differences, try to respect those differences and try to reconcile the tensions that occur when one culture meets the other culture rather than giving up your own values or superimposing your values on the other. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.